Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka rata farai na kasnang malki Shillong kala yora ya ka nam la do ha ka lumpung ilakai jong ka futsal tournament bala penlong da ka Jaintia Students Union Shillong. Hadin bakal lala ban prelim no ya ka nong pedeng guys na kasnang maupat da argo lakaway ha ka jingya kun final ka bala long nin kasngi khandai tarik banai naiweng araja khatpra hamadani ilakai futsal ka badon hapulo Shillong. Hagani kalumpung ilakai ka plasdang na do ka santarik mentau benai naiweng kidon hado live arteli gi kenhon ilakai na keleng kesor Shillong ki balawan ye shibenta bania keni ya ka nam la do ya ka khusnam la sam hagani ka sngi shagi nong job dauba penchwa nang liang ubalong UMDC ka mensngat khanduli na rilom Jaintia harengkat ka jingye don lang u loyal sanwar president ka Jaintia Students Union Shillong Circle uba rikut pareng bat kiwei de